kamba sobanurire impamvu Kizi ashobora kubona award element ntayibone of the year. Hagati aho ngaho ndashaka kubabwira njyewe nka Dumba 100% ndibaza ko element arusha Kizi production, amurusha na experience, amurusha ibintu byinshi. Ariko rero hagati aho ngaho kubera iki Kizi ashobora gutwara iyi award? Element ni umuntu amaze imyaka 5 arimo arakora music, akora amahiti. Element yigeze kugeza igihe akora hit buri kanya akora, harimo n'izindi ndirimbo yakoraga nizibe hit abantu ntituzimenye, ariko hit ziguma zisoka za Element agira naho ngaho hari ahantu twatangiye kuzajya tumunenga tuvuga ati Element urimo urakora ibintu bisa. Element aragenda arihugura, atangira kuba Element ukora indirimbo isohoka iri very different n'iyindi. Element icyo naco aragikosora. Ariko Element ikibazo yagize ni iki? Element yagihe ikibazo cyitwa comfort zone. Hari nk'abantu bakurikirana music nkatwe tuvuga ati tuza abantu nka Nasim has never been comfortable. Eliza wo muri Tanzania is never been comfortable. Bona abantu bo muri East Africa Element ashobora kuba competing nabo kuri talent kandi yanabarusha. Ariko umuswera wa nyina yagiye mani afiringa comfortable, akazajya amatelefoni y'abahanzi atayafata. Bikazajya bigaragara ko Element akora n'indirimbo imwe akoze iba hit, n'indirimbo Element imwe akoze iba hit. Ariko wibuke ko hagati aho ngaho abantu nta muntu uza ngo agumeho, time changes my friend. Ubwo turimo turareba uwundi muntu mu gihe atarimo arafata telefoni z'abantu, harimo harazamo uwundi mwana ari we Kizi. So Kizi nawe icyo nshaka kubabwira abantu mutazi, Kizi akoze indirimbo nyinshi muri iki gihe, zimwe zitabaye hit ariko havamo na hit, mwebwe mwamenye ko ari hit. Ariko Kizi ugiye kureba ibikorwa ukuntu aba yakoze cyane kurusha Element, kubera Element wakora indirimbo imwe ikaba hit, ariko Kizi yakoze indirimbo 10. So abantu batanga award ntago baza gukurikira hit gusa, baraza gukurikira ibikorwa ukuntu akora. Element we yariyicariye akora imwe akagira nka Fude Toyo yajemo n'akavuyo n'iki ibyo nabyo nubwo ufite irebwe cyane, ibyo nabyo we consider twavuga ati Fude Twa hagiye miki uwo producer se arimo arakora nk'akazi ko producer nako turagajagiga my friend. Uku niko kuri tukabira twavuga ati nabyo tukabicamo tukavuga ati nkaha harimo akantu nako deka tuga considering tugiye gutanga award Fude Twa n'indi ya nubwo yayikoze harimo amakimbirane, harimo akavuyo. Ikindi kintu Kizi we akoze iki? Kizi hejuru y'icyo achievement ashoboye gukora ni yihe? Umwana mu mwaka umwe ashobora kuzaga kubita hit zishobora kuba zigeze kuri 7, kandi arimo arava hasi aduga. Ibyo nayo barabiconsideringa kugira ngo umuntu aho kugira ngo tuyihe Element already yarangije kuzibona, Kizi yaba afite ikintu kiremereye considering. Yes, Kizi as we are talking right now is behind the success and are behind the success na comeback ya Danina None. Bro, Danina None akaba ari umuntu ukoze igitaramo cyabaye successful, ariko indirimbo yatwikiragaho zari za Kizi akaba ari umuntu ubu ngubu Bruce Melody arimo aragenda ahantu hose yarakoze indirimbo irimo na Shaggy the International ikirimo irana trendinga, kandi na remix original wayikoze na remix arimo arayikora. Ubwo turimo turareba ibyo bintu biraremere bifite substance. Ufashe ni nk'igikombe, ufate igikombe kirimo icyayi n'igikombe kirimo ikivuguto. Icyo ubwo Kizi igikombe cye kirimo ikivuguto, icya Element kirimo icyayi. Kandi nakubwiye n'akazi we consider akazi yakoze akazi kangana gute. Indirimbo tugiye kubara indirimbo ziri ku isoko Kizi ziriho nyinshi, zimwe mutamenye. Element na zimwe ziriho ariko izo mwamenye gusa. Kambaha kanyuma noneho hari indirimbo za Element nyinshi, iyo zigiye kurangira hajya humvikanamo ijambo Bobo Pro on the mix, meaning ko
indirimbo Element arayikora, ariko iyo irangiye akayishyira Bobo Pro kugira ngo ayimastering. Bobo Pro niwe uyirangiza. Indirimbo za Kizi zose sinzi niba ari agatwiko, niba Kizi yumvikana n'abantu mastering bakayikuramo, ariko indirimbo za Kizi zose niwe ziba zirangiza zitarimo Bobo Pro.